Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadi asyaraha salatun 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ay ba'da tasyahhudin akhirin fala tajzi'u qablahu wa aqalluha Allahumma salli ay irhamhu rahmatan maqrunatan bit ta'zimi aw sallallahu ala Muhammadin aw ala rasulihi aw ala nabiyyi duna ahmada wa sunna fi tasyahhudin akhirin wa qila yajibu salatun ala alihi fayahsulu aqallu salati ala al-ali bi ziyadati wa alihi ma'a aqalli salati la fil awwali ala al-asahi li bina'ihi ala at-takhfifi wa li'anna fiha naqlu ruknin qawliyin ala qawlin wa huwa mubtilun ala qawlin wa ikhtira muqabiluhu li sihhati ahaditha fihi wa yusannu akmaluha fi tasyahhudin akhirin wa huwa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majidun. Wassalamu taqaddama fi tasyahudi falaysa huna ifradu salati anhu wala ba'sa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammadin. Wa sunna fi tasyahudin akhirin du'aun ba'da ma dhukira kullihi wa amma tasyahudul awwalu fayukrahu fihi du'a'u li bina'ihi 'ala at-takhfifi illa in faragha qabla imamihi fayad'u hina idzin wa ma'thuruhu afdalu wa akiduhu ma aujabahu ba'dul ulama'i wa huwa Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjali wa yukrahu tarkuhu wa minhu Allahumma ghafir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta rawahuma muslimun wa minhu aidan Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kabiran katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika innaka antal ghafurur rahimu rawahul bukhariyu. Wa yusannu ay yanqusa du'a al-imamu an qadri aqalli tasyahudi was salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala syekhuna tukrahu salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ad'iyatit tasyahudi wa thani 'asyaraha qu'udun lahumā ay lit tasyahudi was salati wa kadzalis salami wa sunnah tawarrukun fihi ay fi qu'udit tasyahudil akhiri wa huwa ma yaqibuhu salamun fala yatawarraku masbuqun fi tasyahudi imamihil akhiri wala man yasjudu lisahwin wa huwa kal iftirashi lakin yukhriju yusrahu min jihati yumnahu wa yulsiqu warakahu bil ardi. Dan bermula yang ketiblah daripadanya rukun sembahyang itu selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pajan tema terbaca selawatnya sesudahnya, artinya sesudah tasyahud yang akhir. Maka hanamada ianya selawat pak tema hanamada sebelumnya tasyahud akhir. Dan bermula sekurang-kurang daripadanya selawat itu Allahumma salli, artinya beri rahmat olehmu wahai Allah akan dianya Nabi, akan sebagai rahmat yang disertakan akan dianya rahmat dengan ta'zim. Atau sallallahu ala Muhammadin, artinya atau ala rasulihi atau ala nabiyyi, ketiadaan ahmada. Dan disunatkan pada tasyahud yang akhir, dan dikatakan orang akan pun dikatakan akan wajib.
akan pun disunatkan akan selawat di atas keluarganya Nabi. Maka hasillah sekurang-kurang selawat di atas keluarga dengan getamah wa alihi beserta sekurang-kurang selawat. Hana sunat ianya selawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud yang awal. Tabina di atas pendapat yang kuat. Pakon demah hana sunat tak baca selawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud awal karena binanya tasyahud awal di atas takhfif. Dan karena bahawa sungguh sabit padanya baca selawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud awal itu naqar rukun yang kebangsakan kepada qauli. Tabina di atas sebuah pendapat. Dan bermula dianya nakal rukun qauli itu yang membatalkan ia di atas tabina di atas sebuah pendapat. Dan dikuatkan akan muqabilnya asah. Pakon karena sahih hadis padanya muqabil. Dan disunatkan akan yang paling sempurnanya selawat. Pak tema disunatkan pada tasyahud yang akhir. Dan bermula dianya seakmal-akmal selawat itu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan bermula salam itu terdahulu ianya salam pak tema terdahulu pada tasyahud. Maka hanalah di sino itu pederasing selawat daripadanya salam. Dan hana jenis mengapa itu yang mewujud dengan ziyadah sayyidina sebelum kalimat Muhammadin. Dan disunatkan pada tasyahud yang akhir akan pun tema disunatkan akan berdoa. Pajan tema disunatkan berdoa sesudah barang yang telah disebutkan akan denya barang tiap-tiapnya barang. Dan adapun bermula tasyahud yang awal itu niscaya maka dimekruhkan akan dianya. Itu niscaya maka dimekruhkan padanya tasyahud yang awal akan pun tema dimekruhkan akan berdoa. Pakon tema makruh berdoa pada tasyahud awal karena binanya tasyahud awal di atas takhfif. Kecuali baru hana makruh tak baca selawat pada tasyahud awal jika selesai ianya makmum sebelum imamnya makmum. Niscaya maka diberdoa ianya makmum pada ketika itu. Dan bermula yang maksurnya doa itu lebih afdal. Dan bermula yang perkuatnya doa maksur itu barang yang telah berwajib akan hanya barang oleh sebahagian ulama. Dan bermula dianya doa maksur itu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dan dimekruhkan akan tinggalnya doa. Dan sebahagian daripadanya doa maksur itu Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta. Telah gerawi akan keduanya dua buah doa oleh Imam Muslim. Dan sebahagian daripadanya doa maksur ulun pula akan sebuah pula itu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika innaka antal ghafurur rahim. Telah riwayat akan dianya doa oleh Imam Al-Bukhari. Dan disunatkan akan puduma disunatkan akan bahawa gepekurang akan doa oleh tu rumah gepekurang oleh makmum oleh imam. Pandai demang gepekurang daripada qadar si kurang-kurang tasyahud dan selawat di atas Nabi SAW. Berkatalah Syekhuna Ibnu Hajar, dimekruhkan akan selawat di atas Nabi SAW pada tema makruh selawat sesudah doa-doa tasyahud. Dan bermula yang kedua belah daripadanya rukun sembahyang itu duduk bagi keduanya. Artinya bagi tasyahud dan selawat dan sabit seperti demikian lagi itu bagi salam. Dan disunatkan akan duk tawaruk padanya, artinya pada duk tasyahud yang akhir. Dan bermula dianya duk tasyahud akhir itu barang yang diiringi akan dianya barang oleh salam. Maka baik diduk tawaruk oleh masbuk, pak tema baik diduk tawaruk pada tasyahud imumnya masbuk yang akhir. Dan baik diduk tawaruk oleh siman yang disujud ia nyaman bagi sahwi. Dan bermula dianya duk tawaruk itu sama seperti duk iftirash.
Tetapi diperkeluar ianya seseorang akan kakinya yang kiri, pandai teman diperkeluar daripada jihad kaki kanannya seseorang, dan dipelengket ianya seorang akan punggungnya seorang dengan lantai, dengan bumuh.